Nasyama soman, pajumpa usahita bani acara pamalas uhur, bani kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paimay bogi hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani idop apa holong niya temu na tongtong manramot kon guluh nami. Sihol hanami manjalohon hatamu, nagabi gogoh janah bohal bani perguluhon nami. Pargoyham hanami Tuhan na siyarusi hanami hatamu na pasingin. Marhita anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal. Namar judul Hagogohon ni bata ibagas diriku. Maronjolan maay bani hatani Tuhan, natar surat bani Habakuk bindu tolu, ayat 10 tolu das kubani 10 siah. Jananats nagabi pusat permenunganta, ay mahumbani ayat 10 siah na makatahon. Naibata Jehovah do hagogohon baku, ibaindo na hehu usih songan na heni ursa, iya do manogu ahu malakah bani iyanan nagijang. Hita ganuban, adong masa dagarama tading iharangan sa halaksi. Pokut do iya martonggo hubani Tuhan. Sada do harapan ni, ay maase batu na magulang manutupi dalan hurumah ni boy mosor. Bani ganub ari, ilajaw iya do manggosor. Isorong, idukit bani hayo, isorong-sorong use, tapi tetap do lang boy mosor. Rosi bani sadapan orang marsukun maya bani Tuhan. Masih lang dong mubah agi otik pe ale Tuhan. Nini Tuhan mamambalosi. Pardiate ma daging na bani tanganmu apa nahemu. Nuando malamid guguh. Patarnya ay masa malalaw bulon. Tiyan maguling mabatu ay hubani lombang. Ipardi mata na ibatado tongang iya. Bani tonggo ni Nabi Habakuk on, jupakita do sanaha Tuhan perduli. Tiyan mangapiti bangsani. Itindak na ibatado halak na jukat hubani bangsani. Longang do Habakuk manaksihon pangurupiyon ni naibata. Halani ay, agepe pardalanan ni guluh langsung notor sa idahon, tetap do martarima kasih anggo si Habakuk. Hagogohon ni sedo bani na tinopa, tapi naibata ay sandiri do. Terus do lakan ni Habakuk, mardalan mandopakon na jengis, romban hubani panramotion, apa holong ni naibata, na say tonggok ibagas guluh ni. Adong openani netong gon hita, tapi lapi balo sini bata, ulang mitor mandole. Kuasa, gogoh apa sura-sura ni bata, dia randu ay marimbang sura-sura tersendiri. Ibu Tuhan do ahan natang si perlunan bani guluh taon. Amin. Martonggo mahita. Ham ale Tuhan, ipatakas hatamu itong atongah nami. Butuh hando hampasal hanami, marimbang hanami sendiri. Halanya ejari hamah nami, asik tong-tong hanami marondes. Bani kuasa apa-apa mbobayonmu, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Nasyama soman, sunay marenungan bata sa darion, ulang lupa hita like, subscribe, janah bagihon hita mahubani hasamanta. Ay marhite na sunay, damadihut hita manukoli horja pagkabaran Injil, pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma, nama masuk hita haganupan. Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.